Spray. How? Neytika ne? Malum. Abantu besiphendukile. Kanti malum azange wathi ubemba imbayi. Hayi ngiyabona umuzwa wami sojikiloji. Hayi athi vele bathi bayaphika uhambe njani kodwa malume? Soyiko mamachero kwenkonoko. Hayi. Ikho kungobhebho okuthenjiweyo. Hayi bo malume obhebho. Hayi nabafana niyangiqeda nina. U2 minutes njengekho bafana selisala linqantsha abafana. So isawudo malume, isawudo. Bafana bamali nje. Yena lo watshela wathi umuntu mayeze sesekhwaphukile bafana kuthiwa uphethwe ngamajwayembani. Into ekhona malume sakuthola isawudo. Lina bafana lentshethalazi lokuthi isperm lile shukela. Shukela. Isperm linamashukela nabafana nini. Yo, imnandi ngapi into yena leyi? Uyawumana umalume wena akho mnandi lokho. Akho mnandi shemitsho. Antsho parento zenzo lalezi. Usodlisa umntwana abantu ama-sperms wena. Wena mfana. Hayi kunzima tompela to wona wabona amakhala. Mana ngisuke ngihabe mina. Into ezidlisa amankazana ama-sperms lezi. Ngicela igwayi.